Olivuwa ukotevela mafhungo pano kha Belrun News one vha tshi khou avhalelwa nga Rovuwa Tshikovhele. Kha bammbiri yo anḓadzwaho kha Journal ya Science Advances, vhasedzulusi vha ri Peru, Mauritania na Chile ndi mashango ane a vha na tshivhalo tshi re nṱha tsha mamaga a oiḽi bvaho kha khovhe. Vhasedzulusi vho shumisa data u bva kha mashango a 43 a ḓivhelwaho u bveledza oiḽi ya khovhe. U ya nga ha tsedzuluso, vhasedzulusi vho ṱalusa mamaga a maḓana maṱanu na ḽithihi. Vhasedzulusi vha ri ho vha na nḓivho ṱhukhu malugana na vhupo vhune mamaga a oiḽi ya khovhe a vha hone u mona na ḽifhasi. Tshanduko ya kilima i khou vhanga u engedzea ha khombo ya mililo ya ḓaka kha madzingu o fhambanaho ḽifhasini. Aya ndi mawanwa u bva kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Earth Future. Vhasedzulusi vha ri hu na vhuṱanzi vhu fushaho ha uri tshiimo tsha mutsho wo kalulaho tsho vha na ṱhuṱhuwedzo kha mililo yo ṱahadzaho vhubvaḓuvha ha Australia na vhukovhela ha dzhango ḽa Amerika hune ha vha devhula kha miṅwaha miṱanu yo fhelaho. Vha si hangwe arali na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela, vha ri founela kha nomboro ya luṱingo ya 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Wangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Belrun Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrunbrands.co.za. Belrun Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.